Kaying Kashri Meghalaya High Court kalakentat ban aya kanu rai hakabaya day bat kajing ya kajia halur kajing penlong ya kajing bam sakramen hakabalang Presbyterian Mokhar dak bapen kesan bakan kadai ka kam penyai nyam hapo kabalang bat kabamla ban aya ka rai kabamar doar. Justice HS thank you udang bishar ya ka writ petition bala mudui da kabalang Presbyterian Mokhar bat kawaipan persya ya kajing betha kabakhat kendai trik jiliu na Deputy Commissioner kabakang persya ya ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod mingi bakan penong ya ka sakramen jo kajing pembaptis bat ka sakramen jing khawai utrai kabala bu banlong hak arpu pratrik jiliu. Ha kajing bishar hak arpun reu trik jiliu ka Presbyterian Church of India la pelong lang kum kalyang mamla number 8 da kajing kerpat kinong mudui bat klam kanu kajing persya nakawai pat kalyang. Unong asan u Philamon nongbri u pentip syakayeng Kashri bagi nong mudui kila ajing tho syaka PCI ban ajing bet ya ka KJP Synod mingi bakan penlong ya kajing aseng hak arpu pratrik jiliu bat kerpat ru ya kayeng Kashri bakan pensangi ya ka hukum jong Deputy Commissioner kenang ban penya syakmat ya ka sakramen. Unong asat ke Paul ubami khmat ikilyang mamla N5 na do nyau upentip bakayeng Kashri baka sub pastoral committee keladap ban penbet ya kana kam hak arpulai trik jeliu hakabala jit ya Reverend EB Lawim jongka balang Presbyterian Golfling bon penyat ya kajingle nyam sakramen hak arpu pratrik jeliu. Henry ya kanila persya de kinong mudui ke bayasat ya kanika jingjit da kabakdo baka sub pastoral committee kadika bahap hapo ka KJP Synod sapngi kashnat hakabaka balang Presbyterian Mokhar kalapan yaklat yaladi. Kilapan pauru bakin pedang tang ya upastor ubadai na kiway pat kisinat lani balathong da ka PCI. Henry na kalyang ka PCI kalakentat bentuklar ya kana kam da ka ba ajing mod bagi riti penya jong ka PCI ka ai ki rukam penbet ki bayat ling ba ka balang nadu ka district pastorate ka presbytery bat sinan bat ba ka balang ka bemudui ka deben board iki rukam trekam balabo. Justice thank you lapun pau bakat ba uput patrekam jong ka mudui kam syam lakta iki jing penyat kam hapo ki balang kayeng Kashri kala syim ya kana kam namar ka jing sungkya na ka benta ki riungan. Ula benram baya ka tarik na ka benta ka sakramen la ban pen kan ria kenang ban ailat ya ka jing syim rai halor ka jing kaja. Kayeng Kashri kala pen pau bakala persyang banwat ikilat kilinti ban penbet ya kana kam Henry namar ki jing persya jing kilyang mamla bat namar ki jing ta ki bakam yar kumta ya mentahi ompat la ban syim ya karai. Kayeng Kashri kalabatha ya kalyang mamla bakin file ya ki affidavit bat bu singi ban pensngaw ya kana kam haka jing syong bishar kaban selong haka kat santrik naitung.